کنا علم کننداڑے یونیورسٹی بسن نم خوش نصیب رے نم خوش نصیب رے ہمون ننا نیو کمرساک ہر ہفتہ ویلکم کننگ کے دونوں معزز و شخصیتاک ننا اگواناک ننا بھلا علم تو سنو نمیں ویلکم کے یاد اینوان 20 سال مست 15 سال مست نندا سندھ یونیورسٹی بسن یقین کرے سائیں صرف نن چائے سن داڑے سندھ یونیورسٹی کس نن کس سے درست کتا ون نن جام شورے بھی خنتوے سن جام شروع اراڑے سائیں حاجی صاحب تو سنے گواہے محمد امین بروئی صاحب ہمو بروئی صاحب ہرا ان پڑھ اللہ موجودگی ٹی تینٹ تو خوانو کل تو پر ہرا برائی خوانے کی بس سکے ہمو تے پارے کہ علم بسم اللہ کنا ہنت حال علم تو لنگڑا پڈا بھی اواروٹ نم تو ہر ویل اواروٹ ننا مدد کریں کہ ننے رہائش تریں کہ ننے ہاسٹل ملت وقت نن سائی نہ ہوتا کہ نن ایرا بجاگا بھی ہنا کٹا نہ ہو نہ دروازو نہ کھلوگ مسک ہنا خاچا نہ صوبنا بش مسون ہنا یونیورسٹی ادا ہمو شخصیتا کو ننا ہمو محبت کرو کا علم کو نن کرے وفتا انتے نن بھلائی کپن سائیں حبیب صاحب اسک او کھان پد نن سائیں حبیب صاحب تو بسن ملاقات ننا مسک سائیں ہم حبیب صاحب ہمو شخصیت ٹرانسپورٹ آفیسر نہ موجودگی ٹی ٹرانسپورٹ آفیسر سندھ یونیورسٹی رہیں نہ باوجود بھی اونا دروازو برائی قوم کی کھلو کا سر اسے براوی سنا کا پارے کا صحیح کا دا مسئلوئے سائیں ہمو وقتا ہو تو آوار پندھ مسک موٹر سائیکل نہ تو رواجی اللہ تو نن تو سائیکل ہی خط ون یونیورسٹی کے کو موٹر سائیکل کو گڑا سرے نن تو سائیں کرے فرزند داسا کرے سندھ سیکریٹری ثناءاللہ بروئی صاحب واحد ثناءاللہ تو اسے موٹر سائیکل اسک ہرا کرے موٹر سائیکل بسک داڑے یونیورسٹی وڑا نن پارے نہ تیار ننے موٹر سائیکل ہے سائیں نن حبیب صاحب آئے نہ سائیں نن تو تیل نہ پیسہ نن پرچیز ہے کہ نن کو کاتے ہننگ کن پہنچے کن سائیں ہمو شخصیت تینا پیٹرول نہ پیسہ تے کشا کرنا انتٹی تسک سائیں ہمبو نم شابو تیلم ہمبو کبو براوی قوم کے کازہ کے کارم تا ہمو شخصیتا کو نن اوکتا محبتات احسانات کرے بھی بھلائی کپن نن جے کنے اینو تا اسٹیجا پہنچانو الحمدللہ جے کنے پروفیسرون تا ہنافتا محبت نہ کرے ہنافتا شفقت نہ کرے ہنافتا حوصلہ افزائی نہ کرے نن دا منزلہ پہنچانو سو نن میں ہنائی میسیج اتنا کہ برائے مہربانی ہرا علم کننا بسن رے داڑے پہنچانو رے نم کرے تینا اس ٹارگیٹ کبو تعلیم ہتھیار نہ جنگا کھنار تو پاتا جنگا کھنار داسا کرے علم نہ جنگے ہمو قوما کنے بھی ترقی کرے کپرور ہر ہفتے ڈی علم مفق انگریز پارے کہ ہر قوم تباہ و برباد کرو یہ ہموڑان نہ جنگ کبوئی تو نہ ہتھیار افبوئی آتا نہ توپ خلبو تو اوران صرف اسے انتس کبوئی تو نہ انتقامس کبو اوران علم کشب علمو 20 سال ہم پتے نٹ بھینگ سنیا تباہ و برباد مرے رہا سو ننے تینا علم ٹارگیٹ علم کرو یہ نن داڑے بسنن صرف علم نہ انتک بسنن ننا داسا کرے ہمو دور انٹرنیٹ فیس بک کے کنا علم دا بعد ٹی بھی بھلو دافتا ٹائم اسرے فیس بک کے خنیرے نواز سلپ مرے رے دا زندگی ٹی نن بھاز انت لاہی چاڑی خنانن فیس بک کار مستوی دا لاہی چاڑی کسر ہمو ہرا لاہی چاڑی تیٹی بسر ہے اس کا پنتا مٹیں گا قوم انت تینے ہی مٹائے پھر اللہ علم ہرا علم برے رہ کوٹھا تیان یعنی خلقہ تیان نن برے نن اسے مائنڈ ڈی ذہن ٹی تینا ہنہ انت کے نا فوکس کے نا اسے گلیمرز داڑے جڑے برے نا یونیورسٹی خنن ماروی ہاسٹل خنن نن کو ایجوکیشن خنن نن سمجھن زندگی ہنہ دے جنت جنت فیلم جنت داننا تباہی نہ کسرا کو جے کرے ہمو کسرے حلقن کو بھی گڑا ہمو جنت ہنن کپرون نن جدے خبر تمو کہ دا علم نہ چارجرے بدغار اللہ تفتا دا دے کہ اسے ایک کڑسم کیا رے آباد مفق دا تے سوا سنیا ٹھٹینگا سے ننتے نے سجو دے میک اپ کین آخری دے ہنم پارے نی سنیا ہنا کی کنے ملا ہنا پین شیدی سے ہمو پیسہ ہی ہو سی برا بھامے تو دا حقیقتو دا زندگی نا تجربہ کو حقیقتا کو ننے خبر سائیں تو سنے موزز آگنا تو سنو سائیں علی اکبر صاحب تو سنے سائیں رحیم تو سنے رفیق بروئی صاحب ٹرانسپورٹ آفیسر رہانے سائیں رفیق صاحب نا بھلو مہربانی کو ننیا فرسٹ ٹائم جنے کرے ہاسٹل ملا تو سائیں رفیق صاحب آسے ننا پین رفیق بروئی سے سکے گڑی کھیروڑی کنے رائی کرے پہن رفیق بروئی تو مل ہے ای بس اور داڑے رفیق بروئی تو ملاٹ
दाना जज्बो सलामे कने दुरुस्त कत्तवक करे पारे बा फलाना रूम नंबर अरे हॉस्टल हमोड़े हिनक तालो त पिरगनी हिंतू ढर कने बस रफे पा करे रफीक ब्रोई तूल फेरी ये नाट तालो त पिरगाट ये नाट तालो त पिरगाट हॉस्टल ना रूम अटी करे लाल शाहबाज 62 रूम नंबर असक ओ ना रहा के असक इंटरनेशनल अटी रहा के साईं रहीम साहब सो हन्ना हवालो अडो तो में वाकफियत मसक हरचवी रहा डक पंच बंदक बसुर हमो रूम अटी कना अलाटमेंट अल लेतो करे पे अलाटमेंट अति ब्रोई पा अलाटमेंट छाए पाए बाबा मुझो अलाटमेंट आई पतो जो अलाटमेंट त तू है जो क्वासो हेडो सारो कमरो तू रह सुम तो मां तो के झलिया थो छा असिरता बस एलो बस मुस्टमी को बस कने पैदा बिरा हुई के भी सूरत अटकशो ई पा बिरा हुई हमो को में हन्नु निल्ले परो में नुमे हर मुसडा ई कशोडी पेशतम परो रफीक ब्रोई के खबरा रफीक साहब बैठो आ तंजीम में झगड़ो थे पियो सब दोस्त अची विया उते जो कसो तंजीम में झगड़ो थे पियो उन्हनि चयो त मां तव्हांजो जेको आहे बिस्तरा खणी उछलिया थो जंहिंमें दम आहे उछले ननना 12 बजागा नन असे गोठड़ी देखी हलेगा पैरगे तैयार कबो के छुरा खाचिर 8 बजा कुल खाचिर 12 बजा कना दाड़े इंत सकी नमाज करे 12 आई खाचाट दा अंत करे दादे नरफिंग के असे भलो लाउड स्पीकर असे सुर दा लाउड स्पीकर हलाए फिर ई बस बस बंद करेड़ता कने ई वरी हिनारते ना इंत खाचाट त वरी बस हलाए फिर ई बस मसुर कावड़ा नी पवन दा करे एते ई बुर्जा करे हलको तारे त कशाड़ी पर पिरगे वत हखस चट्टी तम्मा फुरके होते कने पन्नी असे बराई ना ताकत वरुस ई पा कना असी ही ते गौर और बिंबोई ड्रोग न थड़े व न ड्राड़ खले व न गलत हित के व कना क्यारे आइनो ई जे कने दा रूम में नुमे आइला नुमा दिमाग डी हन्ना एते के दा टेलीफोन पर हरा दे ई रूम में इला डसे टेन म ठुफे फे वेले व का व खले आ बड़ा ई मत तो दे तखदा आखिर अटी लास्ट हन्ना मसक साईं अस्तूलो को फैसलो करेर फैसलो हमें त्यान हरफेर बाबा अंत मसक ए पारे सही दा शस्तू मसुले बिरावी ये नंतो रहेंगे अटी जबरदस्ती जंग मसदा पे नुम भाजुरे पे नन मुसिटुन पे दा भाजो पे दा हसिटसे पे दा आरा पार्टी ना पे दा जीएम सही ना ई साईं जीएम सही दे तित्त वट भाला क्या पार्टी तो हन्ना ना करे साईं रफीक साहब ना करे ई करे भलो लीडर मसुल वरी जीएस सिंधना पाए बाबा अस बिरावी से मुसिटुरे नुम खुल लुम लीडर रे नुमे खुले मुसिटे तो जंग करे ने शस्तू रहा ने रूमटी दास दोना नौजवान बिनुम कशिरे दास फैसलो हन्ना दे दाना इनाम हन्ना दे करे दा रूमटी रहे फैसलो जिंदना ताई करे रख पार्टी वाला तो इनुम हराड़े भी राबो पारंग ना मकसद हन्नाड़े हराड़े भी राबो गैरत इज्जत राबो बिरावी ना हन्ना हिस्ट्री अफक करे भी के बसगरी करे गेलो ना गांड गुलामी करे जिंदगी अल्लाह ते सुने मौत भी अल्लाह ते इज्जत जिल्लत ना मालिक खुदा ना ज़ात मेहनत नना दूटी है ओ ना फल करो का अल्लाह ना ज़ात उन बाबो मैदाना नंतू सुनुन साई नना एडिशनल डायरेक्टर मसुन दासा कॉलेजेस साई ना बाज मेहरबानी को हर छवि लेक्चरर मसूर साई सचल कॉमर्स कॉलेज अटी के सक लेक्चरर असक साई करे पारे बा मोस्ट वेलकम बार ई ने ज्वाइनिंग कलेफते व नी दाड़े करे हैदराबाद एडी रह नी दाकन हिनो जबरी वापस गड़ी खेरोटी शहदात कोटटी नी हमेड़े सो बना ड्यूटी आनो वेगना दरोर ने जोरी भी पार वांदो तुसनो खरे रोबो कर मची नना माइंड एडी हन्ना सेट इलम में पाप सीएस पीसीएस कमीशन ई प्राइमरी टीचर अस सुडा जने यूनिवर्सिटी एला नना माइंड एडी हन्ना सेट असक ज़ेन एडी हन्ना असक कि नन ख्वानिंग कपन कमीशन ननी जोर है बाबा कमीशन दे तो खुदा ननी भलो गनो मरे ना पर गनो कस मफक जे करे हुल्ली ये खबर मरे तेना ताकत ना स्वार मरो का बंदे स्वार मरेंगे ये लेपक होली ना ताकत ओ ना दिमाग अटी फीड करो किलो के होली हर चव तफरे नुम ओ ना छुना हर चव पैदा मरे को दे छुकियां वठी अस भुंड सेटी देर तफरत तफसा ओ ना दिमाग अटी ना शे फीड मरे कने तफेर मनाई ख़त्म उठकाशे करे कपर नुमोदे असे इंत सेटी प्लास्टिक ना कुर्सी सेटी हमो छिटे तफबो भी ओते ना हंदान सजो दे सुर पर ओना माइंड डी हन्ना फीडे कि दस दाई छिटे खिशकिन केव ई थोड़े ही नहीं केव हालांकि कुर्सी के अरे हुल्ली ना मोना अनंत हैसियत से पर नंते ना दिमाग हन सेट करे नुन नन पाना बाबा कमीशन करे नना बिरावितियान चढ़ो के नन करें कपन गनोक मरे न इल्ले वो कमीशन कपन इलम नने असे खौफ अस्ते सुनो नना दिमाग अड़ी से खौफ से कमीशन काश है अफक हर चवी पीएचडी असुट हालांकि ई सोचा टकने लो पार बाबा ने नौकरी अरे ने खुदा गंज ते सुने नौकरी ते सुने साईं अस्तू सुनो मेहरबान
بابا افت کرے ننا کا انتنا خلقنا رواجنا سائی است خبرے سائی بھلا علم است چونکا علم سائی اسد صاحب اسک سائی پارے کننے بابا خوانبو سائی نہ بھلو کردار اس سک داڑے کرے ننے ہاسٹل جاگ متو کنے نہ کوٹڑی سائی نہ ہمیڑے کے سک دانا دروازو کھلو کسر برابی قوم کے ننا خدمت کرے کہ ہر علم ننا خدمت کرے کہ اوفتا نن کرے کنے بھی انتے بھولائیں کپن زندگی دی ہرا بھی انتا مقصد ہے نن اوفتا کرے احسان فراموش افن نن کرے اوفتا کرے احسانات نن من آخری دمسکا اوفتا نن ازی احسان اسر احسان ہمو بندق کے ہرا دے کرے جذبو مرک مو بے ہرا قومنا خیال ہمو کے ہرا دے جذبو مرک صرف اس برے داڑے نارو خلیف قوم کنے برے اتنا کرسی پھیرا جرے کرے کرسی سے ملے پھرنی والو ای شروع کے سندھی ہیت کر کے گوڑا کنے بارو بے ظرف و بند غفن ہرا بھی کوسٹا پہنچا رہے علم کو نم قوم نہ کرے پہچانے نما کرسی نہ کرے نہ پہچان اف کرسی ہے نو ارے پھگ ہے نو قوم سجو زندگی ننا نن تو اوار ساتھ درو ہنا لگڑا ہنا بیگنا ہنا نشپادا علم کو ہنا قوم نن تو ساتھ درو سائی محبوب بروئی اسا سائی نا علم نیاز صاحب سائی محبوب بروئی نا بلو اسٹرگل اسر نن کرے ہرچا فائنل کرے لاروش ہوٹل اٹی سائی حبیب صاحب ایلو ننا موزز شخصیت آک سائی تو سنو ننے فیرویل پارٹی استسور ننا کی اسا کے براوی قوم کے اسے کاز سے کردار اسا سکا ننا سکا قوم کی ارے پتوڑا نتینٹ لنگڑا پڑا ہمر بھی کرے نا حالات آک ہمر بھی اسورا لیکن نن کنے مایوس متمن زندگی ٹی حوصلو تے بلند خان ننے پارے رنم پرائمری ٹیچر مسوڈی کرے پہ نی پرائمری ٹیچر وانی کمیشن کرو سنوز دا سا پروفیسر مروس پر ننا حوصلو کنے بھی خطا اللہ توس ننتنا حوصلو تے ہمیشہ بلند خان ہے ہر چونن پی ایس ٹی مسن ننا دوستا کے لو کھل طولو کسرو اسٹیج خطاب کرفیں کہ ہنن ننے اسے محفل سٹی گھرائے پھر کنے پارے بابا نی بھی خطاب کری پاسائیں خطاب کرو کو ہی تے افائی ہچڑا بس روزی سے خدا تسو نے اللہ نا نعمت سے ناشکری کیا رہے کفر ناشکر نفن منزل پہ نہ سے منزل پہ نہ سے دعا کبو نم ٹیچر کو استاد کرے ننے ہم ہرچا خدا منزل اثر کی تو ننا منزل ہنا اسا کہ نن اس اسٹرگل اس کے اسے پنس کما اسے کمیشن نہ انتا پوسٹا اوڑے کرے بھلو اسٹرگل لائف اڈی بھلو اسٹرگل مرے رہے حالانکہ ای برامان پد پے برام کرے منا او دے نت تے چٹا مم کنے ارا چناغام پدی پبلک سروس کمیشن نہ ایگزام پاس کریٹ او اوفتا بھی سپورٹ ای کریٹ ہے سائی گواہ ہے ای رہاٹ بھی ہناڑے تٹی حیدرآباد ٹی کانٹریکٹ ٹیچر سٹ رہاٹ ہناڑے بہرحال کرے کانٹریکٹ ٹیچر ونا انت سے انت سسک فیملی انت سپورٹ کے کرے مالکہ پارے ریلو چند دوستا کا سر پای دا خراب مزدا حیدرآباد ہنانے دا سا مائی تا رندٹ دادے داڑے آرام بفق دا سا ہمونا کرے ہنانے ای پا بابا نم ہنت بھی پابو بہرحال نم کنے ہلے بو تو صحیح ہے ای را سال مسال کنا منزل ای پہنچتا وڑ منزلہ تو واپس گڑی خیر ہوتے ارے بہرحال علم دا اسے کرے جدو جہد نہ اسے پروسیس سے جدے جدو جہد نہ پروسیس ان کراس کرے رے نم کرے خیسن مرے رے گلے گلزار تب ہوتا ہے اناج جب ملتا ہے خاک میں تب گلے گلزار ہوتا ہے جنے پجے نشانہ زمین نہ تہٹی ہوتے نے مٹا فکتے نے حیثیت ایسی کا بالکل وہ خاک ٹکا ہے گم مرے اوڑا پد ہو گڑا ڈغار امر گل گلزار مرے امرو امرو درخت پیدا مرے رہا امرو امرو گل پیدا مرے رہا او کہہ رہے اول تینے کہہ رہے حیثیت مٹا ہوئی محنت ٹی کہہ رہے عظمت ننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا ہڑتو ما جہانتا سردارے ہمونا بھی ارے کہہ رہے حدیثہ کو کہ محنت ٹی کہہ رہے عظمت محنتان کنے بھی کی بائے پبو محنت ٹی کہہ رہے خدا کہہ رہے اونا توکل خدا نزیہ مرے منزل ٹارگیٹ سامو مرے توکل اللہ مرے نمتنا اسٹرگلے جاری ساری تخبو ہمو دے مرافق نم منزل پہنچو پر اورے نم مایوس مرو رتنا حوصلات جس تائی بلند تختن اورے ایس کانے کا نم کعبے مفر اورے نن سوچن یار دشا کمیشن کین کر علائی کپن ہرو برو 10 سال خوانن 5 سال خوانن پاس متوان گوڑا انت مرو ایلوفتا رندہ ڈھل مکین گوڑا انت مرو ہوتا کہتے ہیں تولے نوفتا بوٹا تے صاف کے ننے نوکریستے ننے چپراسیستے ننے پٹے والیستے جے تیف ننے گوڑا انت مرو وہ کریں سوچ پن پر ننا نوجوانا گڑا ہننو بھی ارے ہرا لم باوا ننے کہرے ہرا امیدہ تے ہرا ہی کہرے ننے آسے فیت ہس کہرے ننوفتا فیت ہے جے کرے ٹھکرا ہے پھر ننوفتا بغاوت کتون ننوفتا دھوکو کتن ننتے نہ ذات تو دھوکو کریں لم باوا تے نہ زندگی نہ نیم حصوئی
تکلیفات ٹی برداشت کریر تکلیفات بھی برداشت کریر دیتے گرمی والا دیتے بھی برداشت کرے روتے نہ زندگی بسر کرے پر او نم سوچبو کہ افتام پد ننا انت مرو جنے ننو رفتو دھوکو کریں